Inkuru iri kuvugwa n'ifatwa ry'umusirikare w'umujenerali muri FARDC ufungiye hatazwi. Iri fatwa rye ryateje impagarara muri Congo. Ihuriro ry'imiryango itari iya leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryagaragaje impungenge nyuma y'ifungwa ritavugwaho rumwe rya General Pierre Banywesize, wari umuyobozi wungirije w'ibikorwa bya gisirikari muri Dungu, ufungiye ahantu hatazwi. Izi mpungenge z'iri huriro ry'imiryango itari iya leta zikubiye mu itangazo ryashyize hanze mu mpera z'icyumweru gishize, aho bamwe mu bahirimbanira uburenganzira bwa muntu bagize iri huriro bavuze ko uyu musirikari mukuru yafashwe mu gihe yendaga kujya kwivuriza hanze y'igihugu. Iyi miryango itari iya leta yasabye ko General Pierre Banywesize arekurwa nk'uko byatangajwe na Muke Pablo w'umuryango utari uwa leta uzwi nka Observatoire Citoyen urwanya ruswa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo OCDC RDC. Yagize ati uburyo bwo gufunga abanyekongo buri mu buryo unyuranije n'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Niyo mpamvu dusaba abayobozi babifitiye ububasha kugira uruhare mu gutuma hatangwa ubutabera. Niba hari icyo ashinjwa nibareke ashyikirizwe ubucamanza, ubundi ukuri kumenyekane kuri bose. Mu itangazo rihuriweho n'imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'umuryango w'uyu musirikari wo hejuru, bagaragaje ko ishimutwa rye ryabaye mu cyumweru kibanziriza igishize i Kinshasa mu murwa mukuru wa DRC. Emiliane Baseme, umwe mu bagize umuryango wa General Pierre Banywesize Barunga, yagize ati twebwe nk'umuryango wa General Pierre Banywesize Barunga tugomba kwiyambaza umuryango mugari, yaba mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Iri shimutwa rirahangayikishije cyane bitewe n'ubuzima bw'umuvandimwe wacu. Kuburirwa irengero kwe no kutamenya amakuru amwerekeyeho bikomeza kudutera impungenge zidasanzwe. Ihuriro ry'imiryango itari iya leta muri DRC rivuga ko mu mezi 6 ashize abasirikare 29 bo ku rwego rwa general batawe muri yombi n'inzego z'ubutasi, aho muri 27 muri bo bakomoka mu burasirazuba bw'iki gihugu bumazemo imirwano ihangayikishije igisirikare cya leta n'ihuriro AFC M23, aho bashinjwa kubangamira ibikorwa bya gisirikare. Biyongera kandi ku bandi benshi bamaze imyaka irenga 2 bafunzwe bataracirwa imanza. Ibi byose biri muri bimwe Perezida Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo uherutse kuva mu buhungiro akomeje kwakira amatsinda atandukanye ngo yumve ibitekerezo bizamufasha kugira uruhare mu kuzana impinduka muri iki gihugu, avuga ko gikwiye gusubizwa ku murongo bitewe n'akajagari kakirangwamo. Kuva mu cyumweru gishize nibwo Joseph Kabila Kabange yatangiye kwakira amatsinda y'abantu batandukanye bagirana ibiganiro byo kungurana ibitekerezo kugira ngo agire icyo akosora ku byakozwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu yigeze kuyobora. Avuga ko kandi kigeze aharindimuka kubera ubutegetsi buriho budashoboye. Mu mpera z'icyumweru twasoje z'ukwezi kwa gatanu nibwo Joseph Kabila yakomeje kwakira amatsinda atandukanye, aho kwa gatandatu tariki ya 31 Gicurasi 2025 yakiriye abanyabwenge b'abarimu bo mu mashuri makuru na za kaminuza nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'iri huriro AFC M23 Lawrence Kanyuka. Kwa gatandatu nyakubahwa Perezida w'icyubahiro Joseph Kabila Kabange yakomeje ibiganiro no kungurana ibitekerezo yakira itsinda ry'abayobozi b'amashuri makuru na za kaminuza. Umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike yakomeje avuga ko
mu buryo bwo kwakira harimo perezida w'inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza muri Kivu ya ruguru, akaba n'umuyobozi mukuru wa UN Goma Bwana Muhindo Muganda. Mu cyumweru gishize kandi nibwo Joseph Kabila yahuye n'abayobozi ba AFC M23 barimo Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'iri huriro rirwanya ubutegetsi buriho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa. Colonel Nanga yavuze ko uku guhura kwabo na Joseph Kabila ari nko gutangiza ku mugaragaro ibikorwa by'ubuhererekane by'uyu munyapolitike wayoboye iki gihugu cya DRC mu kuzana amahoro arambye no gusubiza ku murongo iki gihugu kimaze igihe mu bibazo. Mu cyumweru gishize kandi nibwo Joseph Kabila yanahuye n'abanyamadini n'amatorero kimwe n'abakuru b'imiryango gakondo, bagiranye ibiganiro bigamije kumva ibitekerezo byabo n'impinduka bifuza mu gihugu cyabo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari yatangaje mu bihe bitandukanye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari yatangaje mu bihe bitandukanye byagaragaye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu yahuye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi. Amafoto agaragaza ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'Ububiligi baganiriye na Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Katari Mohammed bin Abdulrahim bin Jasmin Al Thani, buri wese mu gihe cye, nk'uko amatangazo amenyesha uko guhura kwabo yagiye asohoka mu gihe cyegeranye kandi gitandukanye. Minisitiri Nduhungirehe Olivier na Mohammed bin Abdulrahim bin Jasmin Al Thani baganiriye ku mubano w'ibihugu byombi no gukomeza kuwushyigikira. Banaganiriye ku kibazo cy'umubano mubi uri hagati y'u Rwanda na Kongo n'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo no ku zindi ngingo. Irindi tangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari rivuga ko Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu Mohammed bin Abdulrahim bin Jasmin Al Thani yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi ushinzwe n'ubufatanye mpuzamahanga Maxime. Mu byo baganiriye harimo gusangira amakuru ku bibazo biri muri Gaza, ubutaka bwa Palestine bwigaruriwe na Israeli n'ibibazo byo muri Syria. Nta makuru yandi yavuzwe ku ihurirana ry'uruzinduko muri Katari rw'aba bayobozi bo hejuru mu Rwanda no mu Bubiligi. Ibihugu biherutse no gucana umubano ushingiye kuri za ambasade. U Rwanda aho rushinja Ububiligi gukomeza kurutwara nk'umukorone no gufata uruhande mu kibazo cya Kongo n'u Rwanda no guhamagarira amahanga gufatira ibihano u Rwanda. Igihugu cya Katari ni umuhuza utanga icyizere mu kurangiza ikibazo kiri hagati ya Kongo n'u Rwanda, kuko umuyobozi w'icyo gihugu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani niwe wabashije guhuriza hamwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nyuma y'uko guhura kwabo kwari kwitezweho i Rwanda mu mpera za 2024 ariko ntibyashoboka.